U konkurenciji 82 pilota i oko 20 zemalja iz cijelog sveta uspeli smo napraviti dobar rezultat, ne samo ja, nego i bilo je tu drugih takmičara, pogotovo Predrag Dudić, član reprezentacije, koji je osvojio 5. mesto, što je također izuzetan rezultat sa nešto slabijim paraglajderom. Pa ovo je svakako izuzetan rezultat za srpski paragliding, s obzirom da je ovo predevropsko, odnosno test prvenstvo za evropsko prvenstvo koje će se održati iduće godine u Makedoniji, ovdje u Kruševu. Sigurno da ovaj rezultat nije došao preko noći, radilo se već zadnjih 10-15 godina i zahvaljujući podršci Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije i Vazduhoplovnog saveza Srbije, ovaj rezultat je i došao sasvim opravdan. Rezultat koji smo postigli ovdje daje nam opravdane argumente da ćemo sljedeće godine postići vrlo visok rezultat na evropskom prvenstvu ovdje u Makedoniji i Kruševu. Hvala. And now, finally, receiving Flytek Connect, sponsored by our sponsor. Flytek, of course, finally, after years of competing on the first place, I also mention too, coming from Serbia, my dear friend, Željko Ovuka. Once again, podium, Milan Šokac, Hungary, Viktor Sibirce from Israel, Željko Ovuka from Serbia. One big applause for that. Ej, ovo mora se...